mais aucun n'a su rester. Les rues parlent encore de toi, des promesses laissées dans le froid, des cœurs cassés sous les néons. Bwana Josué. Et des adieux sans raison. Chaque ex voulait ton amour, mais personne n'a compris ton parcours. Mbona nashindwa kukuelewa ndugu yangu? Tatizo ya wewe kuwa hivi ni nini Bwana Josué? Ça ne va plus tatizo. Josué, Ulaya naona unaendelea kabotea. Karibu sana. Salamu. Sawa sawa. Maisha yanaendelea kabisa yangu basi wewe. Kombe anero. Kute kwa mingi na kia naona balabala hii tu vumbi kwa makali leo ndugu yangu karibu kwanza. Starehe Lakini ushatuchukia, mimi sijui shida nini. Ndugu yangu siwezi bachukia bwana, telemake sikuwa Bukavu, naona nilifika jana nikasema nikie kwanza nikuone sura, najua mimi nakumbuka niambia kama enda blote madame. Wewe mimi sikuwa na kama pili kama wewe ndio unaweza fanya sikuone. Na vya mingi wenyewe niko nafanya vyenyewe vraiment ilikuwa na video kuwe pale. Watu watakuwa wanajiuliza komande za dote ukose kuwa pale, ikaonekana saa vile iko saa tushakorogana, mimi kama Robert kwa mvoyage. Atakuwe. Sasa kuna mpango ya mpya yenyewe niko nayo. Njoo nilikuitia. Nataka unipe mawazo. Chumla kujua unatengeneza kabisa design za bien. Kuko ceremony yenyewe niko na tayarisha ya maana sana. Sasa ningependa wewe ndio nipe idea ile bora tuifanye haya. Niliwaza nikakutana kama par bazazi. Kuko watu wengine wenye faut remercier quand même. Bali watu ni watu wa maana sana sana kabisa, sio kidogo lakini sana kwangu. Hapo uraba nani? Sinajua niambia na wewe. Niko nawaza kuinvite ba ex ya Sandra. Ile ni wazo wenyewe nilipata. Bafini. Nishakwambia kitu kimoja. Robert, unajua? Usikuna jikomba. Wewe upenda kufurahisha bibi yako vile. Mimi nilikutana kama ile itasaidia sana kuongeza mapenzi mbibi yangu. Hata comprendre kama mimi nakuwa na confiance muye ya 100%. Ndio kitu kile na vise kile. Mr. Roland. Ndugu yangu, Robert, miaka yenye tunaikala mimi na wewe. Bien niko nasikia uko unafanya pour le moment. Vraiment, alisonne bien mwakili yangu. Parcours ya maisha yenye tushapitia mimi na wewe. Sikuwa najua kama ijo momaya mzuri ya wewe kuliko kuwaza mbali, uanze fanya vitu vyenye havina maana. Uchiaka sikia wapi tangu bazazi yetu? Mtu anikala na bibi yake kisha awaze kianezi itisha bambanda ni bambanda egute bambanda aseme ufanye nabo ceremony bakie fani ukiebonesha ngisi basha tengeneza bakube bya sasa. Uko serious sana kabisa kweli? Na sikia, unajua ndugu yangu, kichwa chako kiangalie kwanza mzuri. Ndugu yangu, maisha tuko naishi leo, ya kwanza tunapata kazi kidogo,
kuliko uwaze maisha inakia kule mbele, unaenda dote bibi mwenye wa ndoa ushafaa vyote, hamuna miaka ngapi? Wewe umejua kama huyu mwanamke ni wa mzuri kweli? Msiku kidogo hivi. Istoshe, unaniambia kweli ba ex ya bibi yako unataka ita ufanye karamu? Tengeneza. Ukiona liuwe na angaa, manake nataka kufifia. Ndugu yangu, elewa hivi. Vile vile ulimutengeneza, we leo umemupenda na unaona ukwe na mudote kila siku, vile vile kule inji bale batamupenda na batakuwa na kukulia aye kumacho. We tengenezea dunia. Dunia ni mwalimu na tena ni mafundisho. Ndio utaongea sana. Nilijua vile niliona utasema mingi. Kuita yangu tu nilijua vile vyote, lakini nikwambie kitu. Vitu vyote unaweza nishauri. Lakini kuhusu mambo ya mwangu, mambo yanahusu Sandra wangu, ndugu yangu sitaki nishauri. Ndugu, uko rafiki yangu wa damu. Kwa leo batu banatujua kama mapashi. Siwezi vumilia hata siku moja nione unaingia mu probleme Josue. No, siwezi, never. No, écoutez, siwezi ndugu yangu. Ya kwanza nilikuwa nje ya mji, nasikia ulienda dote. Ya pili unaniambia kuko surprise yengine unaenda fanya utaita ba ex. Siwezi vumilia kikweli. Na kama unaona utafanya hivi, no, inakuangalia mesiku moja utakia kujuta.